di pangker. Hehe. Paji Gombol, kapayeun deui dudungan ah. Pamangku hajat bangudenya. Bapak wakil kaya aya. Well. Neng Yaya. Palih mana nih? Om, buat bangir gitu. Tereh teuing. Beda jeung urang Hadiwung. Hebat. Hadiwung dilawan. Mama Ayu mah. Kapiting kato jebolan kokosan banton tinggi dapat asa sabulan ngantosan panosan sumpi sareret jadi kapelet saliwan meluraji karena kuku panjang jantan durian jadi murid pasketate wakil wara kumis racun pasketate jati sari belong gandu pengkolan jalan Cikampe pengakuan mah pewakil wara kumis beracun Ciampel jalan Cikampe sasariki peluraji karena kuku panjang parakan mulia tanah itu sekeraja Abule daek ngarepe abule abule abager sayang topi laken gagah mal eleh kenong jauh Bapak wakil bacak wakil bacak hei sok tibat kabagian moal kok ieu sok kateuing pawakil uang ulah waka diasupkeun lamun panggih peluraji karena kuku panjang parakan mulia pamangku hajat mah pamangku hajat dalamun lamun abah gemoy kebagian juga alhamdulillah tong direret wakil kapi kalenete mama salsa balik dulu Abang Ude, pamangku hajat. Abang Ude. Abang Ude. Remedia. Tonggering. Pawakil Dasuki. Pawakil Dasuki. Haji Dang Engkreng. Pak Jendang Engkreng. Pawakil wara kumis beracun Ciampel salam abdi Abang Dira pede ngeong rek tek Pawakil wara kumis beracun Ciampel rek tek Abang Haji Sur Ketua NKRI Abang Haji Isur Wakil wara kumis beracun Ciampel Pirakutus Bak sekali deh Abang Haji Isur Ayeuna si saya
ikat MCD mah. Baret kabayun. Sarengan Wakil luar kumis beracun Ciampel waktu sarita Alah. basa urang Apa nih keling ayah? tepung leuh Abutok Araraya Abutok. abotok kena bagi NKRI. beraku Apa nih keling? pelurah haji karena kuku panjang Bapak Kado Salim ya emot Araraya. waktu hari Iya, Bapak Wakil Luar. wakil luar kumis beracun Ciampel Ciampel. kenaon atau konaon benten di Keprok yang keprok. sasari Mangkaning ayah kameramen. Kalah lala biasa wakil kapi lea someng ayeuna menjadi korban oh jadi serangan panjenengan engkreng anu bangkit ayeuna jatuh ka abdi wakil bacak anu bagi Pak Kado Salim. ngemutan ngemutan Ajendak engkrek ayah. panjenengan engkreng nanaon Peraji karena jantan lantaran Ayah adatuk, ayah adatuk. di seranganku ada tuh besaku Paji gembol demut ka abis Ayah di serangan aseleng orang kantong satarus Kalah ngolohok kecana kan. Peraji karena kuku panjang Mengangan pikangan Babra karena Suryana. Salam abdi kamange ati gora saya Ayah ampun pada liar. banamin Kang Pene. Kabayun kan. aji gembol Oh. dibayar saya Saya kejo. Sor, Pak Kado aji Salim. karena Apa beraku Apa dikeling? wakil waktu imut ka abdi Dulur apa nih? oh ya di serangan Bapak Wakil Jaya. wakil jaya Aja tahun dong. aji karena maya di laguna Bang Mail ayah mah. Peraji karena Tukur, Tengah bapa nih tukur. Peraji karena suri Tengah bapa susah Masal saya. Peraji karena Lembang agak gadang Wakil bacak. Wakil baca Karena kurang kabar Tukur, tukur. Duh Maju bertempur Apa nih? Apa nih? Sedurek Ampun. Apa nih? Bapak Kelas Hajat. rela Bang Pedi. Jadi Bapak Hajat. masa Bang Pedi. Aduh Terang kita Bapak Wakil. Wakil baca Lu. Membana tugas Bang Pedi. Wakil kapi kalian dibayar saya Ajenang engkrek. Pajenang engkrek Tekari jeruk Pajenang engkrek Sanajan loba gogoda Bapak Wakil Jaya. Wakil jaya Peraji karena bertempur di gunung Mama Salsa. Wakil wara kumis beracun Bertugas di desa Bahasa Jenggang. Peraji nang engkrek Bapak Wakil Uar. Wakil bacang Wakil kapi anu malang Bapak Lurah Karna. Di obo-obo Di obo-obo Bapak Lurah Karna. Di obo-obo Suryana. Iya. Di obo-obo Bapak Lurah Karna. Di obo-obo Wakil Hajat. Di obo-obo Suryana. Peraji nang engkrek Pendek bebek bobo Ampun. Bapak Lurah Karna. Suryana. Wakil luar Barakan mulia. Kirimi kong serangan
bumi gunung Ampun Bapak Lurah karena Surya Parakan Mulia Bapak Kuhajat Bapak Lurah karena Raji karena kuku panjang kakaler Majalaya Bapak Wakil Kapi Wakil Kapi Ampun Bapak Wakil Kapi Kalen Etek Wakil Warkomis Peratur Kirimin modal Onggu Nambihan Kanewo Di obo-obo Di obo-obo Di obo-obo Di obo-obo Di obo-obo Aji Endang Engkreng Di obo-obo Abas Peti Wakil Warkomis Peratur Jampe Damai Bobo Asleng Wakil Kapi Pemaku Hajat Parakan Mulia Yeslawan Pemaku Wakil Hajat Kapi Parakan Darita Mulia Udah dua Mamah Nasasa Pale Mamah Nasasa Aduh Gara Bapak Lurah Haji Nitip Karna Benasi Lurah Haji Karna Suryana Bapak Lurah Baru Haji Karna Suryana Kuku Panjang Kuku Panjang Parakan Mulia Baru Haji Karna Kuku Panjang Haji Karna Parakan Mulia Kuku Panjang Haji Endang Engkreng Kadang Alisa Kopis Merajut Bukakan Iji dan Besar Pak Wakil Kapi Di obo-obo Bandar Banding Di obo-obo Kalen Eteng Pak Wakil Kapi Di Abbas obo-obo Komen Baru Bandar Haji Banding Karna Di Kalen obo-obo Eteng Pak Wakil Kapi Di obo-obo Baru Haji Karna Di obo-obo Baru Haji Karna kuku panjang Ipe pendek bebe bobo Wakil wara kumis beracun Dirimis penggerangan Asaleng Sebenarnya Asaleng Kalau panjang Asaleng Baru Haji Karna kuku panjang Apendi Maringan mau masa depan Apendi Asaleng di pasir ratu Apendi Di obo-obo Apendi Di obo-obo Abang. Wakil uar Abang. Di obo-obo Abang. Di obo-obo Abang. Di obo-obo Asaleng Di obo-obo Asaleng Kuku Panjang Parakan Asaleng ameme bobo Pak Lurah karena Kuku Asaleng Panjang Parakan Mulia Kirimin penggarang Apa Lurah Iya Kak Nyiram bumi Awana Pak Lurah karena Kuku Andang Panjang kabi Nama Badai Madengan Mongka Pak sarapan Lurah karena Andang kabi Parakan Mulia Mongka kuno Apa Lurah karena Red kapalen Ajendang kabi Majaya Pak Wakil Kapi Wakil kabi Wakil Kapi. Dede sayang Apa Wakil Kapi Wakil wara kumis beracun Kalen Eteng Kirimin Apa Wakil modal Kapi Monggo Bosare Kalen Eteng Kabihan Bapak kanewo. aja Minantu Di obo-obo Di obo-obo Apa Di obo-obo Obo Abang Ude Di obo-obo Bale Haji Endang Di obo-obo Bale Asaleng Di pepende bebe bobo Lihat dong Kalau Haji Karna Suryana kuku panjang Geus lawan Carita Aduaan Apa Wakil luar Wakil war kumis beracun Di apel Anu menggerak Nitipkan Hati sama Lihat dong Haji Endang Engkreng Ale Telaas Hei Ale Amin Pemandang pengharapan Haji Endang Engkreng Kadang Alisa Wakil wara kumis beracun Bayar sayang Asaleng Supaya Ayah naon Ucing-ucing Abang Ude Ucing abang Dasuki Chandra Mawan Mama Dancek Wakil wara dari Ulit Mana-mana Wakil wara kumis Mama beracun Usman Anu Mama bangga Oma Gemoy Lu Haji Gajaya Karna kuku Cara panjang Ucing-ucingan Iya dari Ridwan Firdaus
Pauraji karana anu bakir Pauraji karana awak keluar kumis beracun oleh Nonina Apedi Bapakku hajat Apedi dibayar saya diobo-obo diobo-obo Pengantin diobo-obo 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 awak keluar diobo-obo Pauraji karana kumis Pauraji karana kuku panjang ucing-ucingan Iya Pauraji karana anu manang Abah Halim Pauraji karana ulinulianan asal ngajang jadi milu Abah wakil luar wakil warna kumis beracun anu bakir Bang Haji Sur Ketua awak keluar anu NKRI Abang Isur Bang awak Haji keluar kumis Bang Haji beracun Isur Pak si ampel Abang sayang Haji Isur abang Haji Isur dibayar sayang diobo-obo diobo-obo Apa wakil kaping diobo-obo awak keluar diobo-obo Apa wakil kaping diobo-obo Pauraji karana anu bagen Iya awak keluar kumis beracun dipepende meme bobo Abutok awak keluar Abutok kirimi kongkara Bang Mail ina bumi nuranan jangan aji endang kebir madengan mongkat sarepan Pajin nangkepin aji endang kunaon ngaulang bae Bapak Wakil Jaya nu aja tahun Wakil Jaya nu aja tahun tuh kirimi sang emangan Bang Mail nu aja tahun Pauraji karana panganten kebenangan odo panjang madengan turun alimun Bapak Wakil Mail Pauraji karana bagi dua anu mana diobo-obo diobo-obo Bos Hajinjang Bos diobo-obo Sayur Kalen Etek diobo-obo Mana Bapak Wakil Bacang ya wakil kapi diobo-obo Ada tuk ada tuh dipepende meme bobo Bang Mail mah yang punya tuh Bang Mail bengkel serbaguna geus lawat cerita udah duaan Bang Mail Bang Mail bengkel bengkel serbaguna terbaguna Abang Mail dibayar duit Bapak Kopral mah Karang Sino Pak Kopra karang sinom telah awak keluar kumis Bang beracun Isur cara Ketua NKRI Bang Isur Pauraji karena Suryana kuku panjang NKRI, parakan molnya Bang Isur Ketua NKRI bayar sayang Bang Isur diobo-obo diobo-obo Bapak karena Suryana mah diobo-obo Pauraji karena diobo-obo Wakil Kapi wakil kapi diobo-obo Bapak Wakil Kapi wakil kapi dipepende meme bobo mana Bapak Wakil Jayanya wakil Jaya nu hajat untung geus lawan carita urang aduh Bapak Kadus Halim Pak Kadus Salim Pak Kadus Halim anu manggaran Bapak Nangka nitipkeun ati ka kamana Kang Jang Haji Endang Enggrengnya telah Kang Bule Kang Bule deui sayang Kang Bule karang sino Arang Suki. Hei. Aji Endang Enggreng Ya. Adina Pangkuan Sukadaya Asep Alurah Loy Lala Joai. Kek.